woni lebbi tati ila men wi'i ko yo ɓe hooreɓe ngal diwal Zérékoré tawaɓe hango o folotiro lato ballon yuɓɓa han pankare waɗi yo itte sariya on landoɓe ɗum waɗali han ɓe wullitike wi'i maître Christophe Labile Koné awkajo wallitiɗo ɓe lorriɓe. kawral waɗi hakkunde wullitande amen e ittugol maire jo diwan ngal e naɓugol gouverneur on e préfet on nokkugo kono hooreɓe oɗo ɓe ɗum ɓen wi'ali ko sabu wullitande amen nden no wawa ɓayru men naɓu wullitande nden yamɗe feƴƴi ɓe hooreɓe goɗɗo itta ɓeya nawra nokkugo e miijo amen no wawa wonde ko jokkodiri e wullitande amen. o awkajo hino arta e pehe ɗe ɓe holluno e cimtolngol ɓe waɗuno e jonte feƴƴuɗe. ɓe hooreɓe ngal diwal tawanoɓe ɓe ɓattiɓe e yuɓɓingol ngo folotiro lato ballon no hanno ittede ko laamu maɓɓe bimbiñande wargoji ɗin e landoyoɓe yewɓe watto e juuɗe sariya on fiyo alhaali wargoji ɗi laɓɓine kono ittugol maire jo on tun naba ɓeya nokkugo wona jukkoje walloje yo feere heɓo e koko waɗi. pelle daraniɗe hakke neɗɗanke e lorriɓe o pankare Zérékoré fof hino landi yo ñawore waɗu ɓe hetta hakke maɓɓe. Mamadou Adama Diallo, Conakry, RFI.